Pandemija virusa COVID-19 je bila razlog da Požega svoj dan, 7. april, Blagovesti, obeleži najskromnije, isključivo uručenjem opštinskih priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Čestitajući dobitnicima nagrada, predsjednik Skupštine opštine Požega Dejan Mrkić naglasio je da te nagrade za postignute rezultate imaju posebnu specifičnu težinu jer su došle u posebno teškim vremenima. Rukovodstvo opštine Požega teži da na svaki način olakša život svim sugrađanima i učini da što lakše prebrodimo ovu situaciju. Ovom prilikom bi se zahvalio i privrednicima i svim ljudima dobre volje koji su dali svoj doprinos opremanju bolnice na Savincu i Doma zdravlja u Požegi, koji podnose najveći teret trenutne borbe. I baš zbog mera u cilju sprečavanja širenja pandemije, sve praznične aktivnosti su prošle i ove godine izostale. Jedino je ostalo uručenje opštinskih priznanja kao dodatni gest priznanja za rezultate koje su postigli najbolji među nama, rekao je zamenik predsjednika opštine Ivan Novaković. Ove godine opština svojim priznanjima želi da se zahvali borcima protiv epidemije, u prvom redu medicinskom osoblju, našim lekarima, našim medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima, ali i svim pojedincima i organizacijama koji su dali doprinos u uslovima vanrednog stanja i pomagali našim građanima. Priznanja koja dodeljujemo Domu zdravlja i bolnici na Savincu, priznanja su svakom pojedinačnom radniku u tim ustanovama i ovim priznanjima svima njima kažemo jedno veliko hvala. Naravno, ne smemo zanemariti i ostale dobitnike priznanja koji su ostvarili sjajne uspehe u svojim oblastima. Opštinsko priznanje u vidu povelje je dodeljeno Domu zdravlja Požega i bolnici na Savincu. Dobitnici plakete sa grbom opštine su Dobrovoljno vatrogasno društvo, Klub za borilačke i ekstremne sportove Soko i doktorka veterine Bojana Tešović. Pored onih koji su primili priznanja stoje i mnogi koji su u kolektivima i organizacijama podjednako zaslužili da smatraju da je ovo priznanje u isto vreme i njima, rekla je Vera Matović, direktorka Požeškog doma zdravlja, zahvaljujući se u ime nagrađenih. Ja pre svega želim da se obratim u ime nagrađenih koji su zaposleni u Domu zdravlja Požega, sa posebnom zahvalnošću za sve ono što su u protekloj godini dana pružili svima nama i svima vama, ne vodeći računa o tome da li će pri svom radu sačuvati svoje zdravlje. Znači, sve moje pohvale na kraju mog radnog veka, posle 40 godina radnog staža, pripadaju ovoj generaciji zdravstvenih radnika u Požegi i ja im se u to ime zahvaljujem. A u ime svih nagrađenih zahvaljujem se naravno opštini Požega na svemu onom što je ne samo u zadnjoj godini dana, nego uvek pružala svima nama u zdravstvu. Pored povelja i plaketa, za doprinos u razvoju i afirmaciji opštine, pohvale je dobilo 9 ustanova i pojedinaca, a 6 učenika požeških škola nagrađeno je novčanim nagradama.